men. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay, andatan dito ayan ti pispan ko, kwaraw. Winner tangkal. Ay na, nagadot itilapya, nagdadakkel na payaw. Isungarod ana panunot ko nga umay ka dito, tatulungan na. Anya nga iti aramidon tangkal. Ay na, nagrigat sa amin tagtiliw iti tilapya. Ay, at siyanan ta na. Agusar ta iti water pump. Ha? Ay, unan niya. Ialis taman ti danom na iti bangir a pispan. Tapno day tala ang agpidot kadagiti tilapia ti aramiden ta. Unang ka. Agapit sa may ti parenteng iti tilapia ijay pispanda. Un nga raw, nakita ka na nga lay ti water pump kandakkel at timba. Ay, ingka man damagay. Numano ti may sa akilo at tilapia. Ay katun no adda kwartam Makasidsidak iti tilapia. Uray utangan pa lang Anya, imbag ano kayat da? Ay kat padasam Nala, bayam ta mapanak nga rod ijay ayan da inton madamdama. Uray 2 kilo lang, talam. Wan ba daw? Nagnginamutin ti may sakilaw, Kapitan. Ay, tapno amuyaw. Nangina itan ti preso ti tilapia, maray. Kunaklak no nababalang, nagnginamuggayam. Ay, awan ti nababa a presyo ita ti tilapia. Kan aminin, marituyang. Mangala ka. Ay sanan, uray ipautang mo, jak kayat. Ay, no kayat mo. Ay, agnayo naklangan iti may sa basit at tilapia. Ha? Basimag? Na. Ay sanan, Kapitan. No, di mo kayat, di saan. Makamuka. Tingay daddo maatilapyayaw, maribanang. Impanikwarog nga inlako ijay ilay, maray. Isuumot lagay, maday to'y laang tiinyag yung kanyak. Ay ibatik laangan kan kamaray. Numagatang sabon to bayadan kanya. Ay, wanan Ay dagiti daduma, insursur kon ka dagiti kaaruba. Ay nagkurang paikit di Ay, kastaya. Napigsa nga rod no kasta. Inton sumarunaw, isublat mi mo't manjay may sa a fish pond. Ay, katmangyag kay tumanan dito'y ilakaw. Wen, di ka agdanag, marikwanang. Lukas na mo't lang, bayamaw, tuyan. Gapo lang tayo sudat at napispanda dito, inginatan. Ay na, awan mabalinta taisuda laang mga minti adda fish pond na. Kahit gundawayan damit tayo. Anya ngay nga raw, no isumo day tati pagkwartaan da. Imbag kumamit no'y nangkad na kita. Sa bagay, ang nangina nga minti feeds nga ipakpakanda. Ay uray pay, saan arumbang nga ingina da, tila ako da. Kasi da sa balay, agkakaruba tayo nga rad. Uray ka lang na gusto ba mangmangan paray? Ayan, nagimasin. Ayan, mayati, agsidati tilapia. Ayun na yan. Tagling at kamangan paray. Tapo, mayat Ay da. Ay, awan mo't lang ti bagam kanyak paray. Umuna ako, niji barangay hall. Ay, ano sanak pa lang abuyan amangan Ay, Ay, kahit ko asawan. Ay, uray nakamalpas amangan tagkuyog ta. Mala, urayan ka nga ro di tarwar paray. Ay, dito'y tamag na paray. Tapno shortcut na pagnaan. Ay, katuwa na paray, nuisuti ko na. Mabait lang kay. Paray, ni Kwarog. Apay, Kwarog! Itid kun kada kayo na itaw Ah. Ang mga numapukaw ko pa
Nagadun na kwarta day takwarag. Kateng ako na da. Ay bayad tila kumi at tilapia dagita. Na, tunggal masabat na dito'y dalan at damang isabat iti bayad da kwarta king kaparay. Wala! Day tati pangatiwak kada kayaw nga awan pispan na. Ay, talaga ang makapaapal na di aparenteng tuyan. Anya, Naimas ti sidsidain da. Adupay ti kwartada. wen at adda fispanda pangalalaan da iti pagkwartaan da. Ay, sinal itki day. Na, masurun ka? Ay, masuro na ka talaga. Takasla ipaspasikat na kanya. Anya, Talaga, bumakbak na ni parenteng kapo iti tilapia. anya ngay nga raw nudi kasta. Kaya nagkuyog kayo kinitataba daw nga, Kyle. Ada ngamin importante apirmaan na. Barangay hall. Kasta ka, day. Ay, kasta unay atil mo ni pare Badong ang nakakita iti kwarta. Jak nadlaw, Ay, piman a pare Badong. Papapalan nyo mo't nga, main. Ay, unatak no umapal iti hustaw. Kat agaramin mo't iti pispan na. Ay, sa dino ti papanam. Mapanak ijay ilay. Na, anya ngay ti aramida mi jay. Ada mapang kugatangay. Anya ngay dayta. Saan na naskin na mamuam tuyan? Na, Papanan niya, tataba daw. Ay, sika magayam day takwarag. Ay, mapanak man ijay ilay. Ay, kat lumugan kayo dito yung tricycle ko, Tay tulod kayo dyan ilay. Talaga nga oray di mo ibaga, kit lumugan na. Anya nga, tigatangin nyo dyan ilay. Napatagsama. Ay, saan arumbang nga mamuamaon, kwarag. Anya? Patarayo mo kaya nila ito tricycle mo, tamapantay. Sige. nay, anya day tar aramidam. Banit day tayo, ginatang ko ijay ilay. Anya, banni ay. Anya ngay ti mapan mo banniitan. Tagtagariman. Si Kamit, di mo man pigsan ti sao. Na, Di mo man pakibiyangan tararamidak. damdamagak laeng no anya ti mapan mo banniitan. Ita, masurun ka. Apay ta nagdagulit kaya. Na, anya ti mapan mo banniitan kunak. Tangiwat mo kunat, tangiwat mo. Ang Kyle, at dansamot ang pispan da tataba daw. Apay mo. Una, tanaranaki dyan ili anapan naglako iti tilapia. Ha? Kasalitak ko ma, ang kulata nagpukaw iti asit gak ko ma. Na, umot amok apispan da ka ni Marituyang. Ay. Nangalana ngay nga ro iti laklako na dyan ilay. Ay, alangan mo't nga ija karayan. Kano, basit mo't ti makalap ija tilapia. Sa dino nga tati nangalana iti tilapia nga inlako na. Tuyeng, ilukat mo man day tiri daw. Napanam ka rabrabe ay. Di mo mo't itarang katiri daw Na, anya day ta nakatimbang nga awit mo. Tilapia day tayo. Anya, Binanita ka niya pispan ni parintay. ay agar aramid ka. Kasanungay, numatiliwanda ka. Ay, saan to Apollo sa mapasamak day ta? Apay nga eh. Kasla bumasbasit dagiti tilapia tayon. Anya, Sigud ang nagaduda dito no umayak agpakan. ha? Ne, di pa'y katawanan ti mailako ta, inton sumarunaw. Sa paiso kumate sumaruno ama apit ita. Ne, wingag paisaw. Na, awanan dagiti dadakkel nga aglanglangaw. Ay, kadan sa kaagal-ala iti tilapia dito ya. Di mat bambantayam intay. Ay, kasaritak man ni Kwaraw. Masapol apali iwon na no asino ti umay agal-ala dito iti tilapia. Gumasbasid na giti tarakin nyo at tilapia ako naman, Kyle. Wun garon. Ay, hindi na minsan narabi ay. Taol dagiti asaw. Ay, masapol nga agridam kayo nga gronda. Bayan nyo ang Kyle. Ag siima ka na imbag iti pispanyaw. Ay, agyaman ako araw. Ay, maibusan na, dagiti tarakan ko at tilapia. Nagkarumatan nga agpaiso ti mga aramid iti kasta. Ay, no, da matiliwan yaw. Ibagayo adagos kanya. Matong palang, Kyle. Tayo nyo man, no at daw may agila ko iti tilapia kada kayo kagawad. Apay aya.
Makmaksahan dagiti tarakan ni Uncle at tilapia, di pispan na. Anya, hindi. Asino kumambot nga iti agal-ala? At data kan natapon mo't niyang kalintay. Ang di mi pala ibagbagay ta. Asino nga ingat At damanay na banliita kita arabi ay tuyan. Nagadumot din at tilapia da ito'y badong. Mangiprito ka iti daduma. Ta isabaw mo ti upan. Anya, Agpunakak man ito nga agsida iti tilapia. hustawn, isardeng mong tagbanban ni iti tilapia da kapitan. Ay kat sumardengak to na. Intun na ibusin ti tilapia da. Anya, Makapaapal dan tuma nga may. Datan dito yung asidig ti fishpan mawang kail. Ah, Agtugaw ta, tagpaliw ta. ay, sige, Kwarog. Na. Nangit mo tayo tayo. Nagdagkarkarasa ka sang kail. Huwag nagpaisaw. Ay, paliiwan ta, noan niya ti aramidan na dita. Ay, salpag ka pare ba dong? Si kagayam ti agtaktakaw iti tilapya. Ay, paray. Ewanan ba in kalaklakayan? Tilapia ni Uncle Kaong ang taktakawang. Ay, paray. Kasya na kuma. Di nakdus-dusahin, paray. Mabuteng ka madusa. Ngam naturod ka nga agaramid iti kalukwang. Kapaya nagaramid ka iti kastoy, Kuha ngamin, paray. Umapalak lang ngamin kingka. Ha! Day talay. Inton maminsan, di mo nga midpapaapalan ni Pari Badong. Ay, dahil dyan, ti kunada-adakis nga apal. Ay, Imbis ko mga agaramid iti pispan na, ay agtakaw mo tin. kat kasanungay ni Badong. Warning ak pa lang ita. Ngam no ulitin na pa'y. Pagmultaag, pa'y balod ko pa ya. Rumbang laeng ay si kabadong. Anya ter aramidam di talikudan ti balay. Kas makita, may. Kalkalyag ti daga. Kalpasan na. Ipasimintok tan. Kaslaam mo kunti usar day ta. Pispanday to, ito yan. Pag ibulusa mamay, iti tilapia. Nasaya at day ta na panunot mo, badong. Maragsa ka na kunay. Tuladag man ni parenteng. Nga day naramid na pispan. Una, mayat dito'y likudan ti balay. Tamabantayam. Isungarod na dituyak ang nagaramid. Ay katwan tapno awan ti maibaga ni kapitan. Eh, dahi tati mayat pare. Agaramid ka ngamin iti fishpan. Paray. Dahi tati makunaan na saya at nga apal. Saan kat nga agtakaw ka? Ay, wan paray. Naamiris ko itan, tibidot ka. Iso pakawanan na kumaparay. No, tinaktakawan ka iti kalabais. Saan nita? Tadamot ten pispan ko, paray. Ay, very good Iso papaapalan ka ideta, kaya't ko atuladen nak. Kasta ka di paray. Agyaman nak parya. Sa balin tumuti naramid mo. Dakas ngamin nga apal. Ayos. Nagaramid ka iti pispan mo paray. Kaya't pakawanan ka. Agyaman nak paray. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at titden ti dakas nga apal? Nasaya at mat, tanakaamiris ka. Pudnuti ko na ni kapitan. Noan niya taramiden ti pada tao apagsayaatan, iso tituladam. Taday tati makuna anasayaat nga apal. Ngayon sakbay na, kaya't miman nakablawan dagiti papagayam tayo di talakandula. Ada Julie, Lilian, Joanne, Russell, Trina, Mildred, Pelda, Daniel, Shasha, Gracia, Violet, Ken, ni Dr. John. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nakabadaw nga talaga arimiga ti panagbiag ita. Nangina amin nagagatangan ng. Iso nga ron ajak parwarin ni tuyang ka. Tapno sa aning nga gastos. Ay, isumot gayam asika ti may gimatang. Uy maray, tanong ni tuyang ka. Tila gagatangin na. Ay kat, asino ngay nga roden ka na kayo ti makitsenda. Ay siya ako na. Ay ka, agawit ka mo't nga roda iti basket. Uy maray, nalakalaan day ta. Sa bagay, natiptipid kan sabot. Ay adayo maray. Talaga nga mok ti agtipid. Kat, anya itayin di ko na magatagam. Yaman na sukar maray. May sa kilaw, ano kagudwa kilaw. Balor lang iti piso maray. Na! Ha! Ta gumata man pa iti piso nga asen. Kun piso mo lang nga mantika. Ay, awan ti piso ita na magatang. Hapay nga awan. Agtip-tipid nga ron ti tao. Paray! Parinteng! Ay, awan ni Inteng. Apay aya, pari badong. Umayak ko madumawat iti asukar, tanay. Awan magkanon la ko ni Marikwana nga sagpipiso nga asukar. Ay, talaga nga awanen, pari badong. Nabayagan nga awan ti sagpipiso. Hapay kanuan na awan. Nabayag matan. Idi paila 19... Ay, dumawat lang nga ro din amaray. Ay katuwan pare. Asukar lagayam. Kan asin mutin na. Kunak man no asukar laan. Kan niraman mo mutin ati mantika maray. Nagadumatan ti umay mo dawatan, pare badong. Warog, itulod nakman ijay ile, tain nakman makitsenda. Unantay. Apay, talaga ang iminan ti plete. Unantay. Doble ating iminanti plitay. Ay, isumot lagayam apirme nga agtip-tipid ni Marituyang. Saan ka nun arumrumwar ijabalayda? Agururay samot ni tatabadong iti pagluganan na tricycle. Ay kat ilugan mo na. Isupay a pasaheros mo. Unman antay. Aw, umay ka naglugan, tatabadaw. Libre ka day. Ay, sana libray. Ay, libre ko maatanay, agtip-tipidak. Awan ti libritan, tanagngina ti gagatangay. Ay, magmag na nga ro day. Pirmi mata kinakuripot maun tatabadaw. Ay, way, narigatay. Naskeng agtipiditan. Tapanawanan ti krisay. Saan ka arumwar ko na? Talaga mo't asa anak arumwar. Nasaya at may. Tilan tumanan magagatang man. Mapana laeng kumamaki istorya kadagiti ko kumaray. Ay, saan na babalay? Sa anak mo't agumatang. Uray pay! Nasaysaya at asyaklat ti rumwar na mapan gumatang. Tamok tagtipid. Ayan nga ro jay cellphone. Tag cellphone man laengan dito unag tibalay. Tauray sana kun arumwar. Nasaysaya at pay. Tawan gastaw. Agtip-tipid ka na ni Marituyang. Wen mare, kastamot ti ko na ni pare badong. Iso asaan arumrumwar di tabalayda. Apay, makatipid gayam no saan arumwar iti balay. Ay katwen na maray. Kitaam kanyak, sa anak mo't unayan arumrumwar. Kat inaldaw nga da magastos no daytay rumwar ka. Ay katulad mo't ani ka ba daw? Ibaon mo at ni Kapitan Agumatang. Tasikat agtalinaad iji balayaw. Ay, maibaon kumot ayan ni Inteng amapan gumatang. Kat no nagsadot. Gumatang kayo ni Tilakwak. Ay, anya day talakom. Frozen foods, kapitana. Nalakalaeng. Kanadapay lakwak apabanglo, kan lipstick kapag papintas. Jay pay lang si daan tigatangan may.
Bay ampay lang dagita pagpapintas. Ay, kat gumatang kayo nga rudin tane, order dagito daduma. Ay, mabalinti utang. Ay, katwi na, tapno kikita tayo nga inaldaw. Inaldawak mo may agsingi. Mapan mo lakwan, kumari mi atuyang di tabalayda. Di ta talaga ti papanag. Kat no iso tinag-text kanya. Kasta aya. Kunak no saan ka nga umay ka. Mabalin ka diya saan? Basta customer, umaya ka dagos. Ayan nga, ije order ka. Adda si Kapay ay ati maawanan. Bang-banglaw ja order ka, Adda. Ay, adda pa'y gayam lakok a lipstick. An-anwag nga iti lipstick. Ay, kat pag lipstick mo tapno pumintas ka. Adda aklaan mo, dito'y unag ti balay. Ag lipstick kalata. Tapno dungdungwen na kalata ni Tata Badon. Talaga gaya masan kan nga gluglugan ni tricycle, Tata Badaw. Agtip-tipida nga raw ko raw. Pirmi mo't day tapa nagtipid maun. Uwin tarong bigrigat gaya mo niti panagbiag. Apay ni uncle mo ngayon ting saan nga agtip-tipid? Gastos sa gastos ni Uncle Gaw. Iso asan nga ikan ni Auntie iti kwartana. Kasi mo't ano kasta? Di lang igatang na iti pumada na itid ni Antay. Ano daw yung maangot ka? Nagbangluan niya. Nagpabanglo ka? Apay, di mo kayat anabangluan. Kahit ginatang mo dahi ta. Ay, una yung tuyang. Agtip-tipid talang arodan. Tila pa lagat katangan may. Magsaukan to mga minadagos. Saan ko aginatang daytoy? Sigod abang bangluk daytoy. Induldulin ko laeng. Sa bagay mo kay Dia. Kasano ka kumamakagatan. Kahit adda ka lang mo dito yung nagtibalay. Katwan mag... anya ti makunam. Pimintasak mo laang tanabanglo akaw. Apay, pagpapindas ay hamot ti pabanglaw. Uray idigos mo ti pabanglaw. Saan ka lata pumintas? Naa! Awan samot nga agpayso ti kwarta dagiti tao itan kwarog. Apayan ako namday ta, kagawad. Awan mo ti umay gumatang. Kanay, aldawan. Kaslakan niya ka, awan mo't makukwartak. Nay, sumungad manan ni Kabadong. Umay man nga tan gumatang iti sagpipiso nga asukar. Ay, dagaya mo sa pipiso itan, lakwan nak mamay. Ayawan, nagkunakan ka. Marikwanang! Ay awan lako ka sagpipisaw. Sagli 5 piso nga ay. Awan lata. Kwaraw, adan nandim ita balay da. Damay, tata. Ay mapana man ang dumawat ijay. Ha? Naa, di ka lagbain. Puro dawat ti amaw. Ay, nasaya at mata nakapanawan ni Pari Badong. Inlam mga mantay. Wala, amok gayam nga umay manan dumawat. Ay budnaw, kaya't nati umay dumawat. Ay, agruaman. Ay, kita man kit de, no nakaadayon. Nakadayaw nantay. Ay, dilakot makagatangan. Day tamot ton umay agdaw-dawat ti araramiden na. Naimbag nga aldaw mo, nana. May saak akagawad dito barangay may. Ay, dispensaram kagawad. Damagak laan ko ma, no sa dino ti balay ni Tuyang Kaburlisan. Ay, kumarik day jay. Tibalay da. Diritswam day ta adalan. Wan, kagawad. Adda makitam a basketball court dita. Asi dagijayon ti balay da? Saan pa ya? Magnakapay iti diretso. Basta diretso lata. Nay, medyo adayo Adda makitam to ijay a waiting shade. Ijay mo't siguron ti balay da. Saan pa'y? Magnakamanon. Diretso lata. Agingga amadanon mo da dyan nalabaga ti atap na abalay. Diretso o magnalakta? Saanon, da jayon ti balay da. Ay, agyamanak kagawad. Iti nalawag apan nang ibagam iti direksyon. Apay, anya ti kasapulam kan kwa na. Adda i-deliver ko a parcel, kagawad. Na,
Kunak man no agtip-tipid ni Marituyang. 5 a parcel ti i-deliver ko. Na, nagadumot na parcel daytan. Ay na, naawat kumutlaangan dagiti order ka. Ado ti in-order mo nana. Dapay kit di sumarsaron ah. Sige, agpirma ka nga ro doon. Ay una, sa dino nga iti pagpirma ah. Ay, ditoy. Ditoy baba. Iti ayan tinagan mo. Ah, ditoy? Saan? Ditoy abanda. Ah, isurum atanay, jak makita na yung bag. Tuyang! Anya ti sidayin ta? Na, mangantapay aya. Anya day talangam? Na, Tunay. nakitut kay ti kinapintas ko niya. Nagpuskol mo tanday ta lipstick mo. Kan nakabistida ka pa'y. Bagay ko niya. Awan ti bagay mo. Kan ginatang mo na kita. Daytoy lipstick, inutang ko. Daytoy bestida, inorder ko iti online. Kunak nga tipid ta. Ah, nay, ni mo bakla ti sumungan. Nana Tuyang! Yahoo! Nana! Na, asino day jay? Na, kunakasaan nga umay agsingir ita. Hello! Anya, agsinger ko nam. Umayak man nagsingir! Kita manday ta. Pangalami ti pagbayad mo. Apay, Apo! awan kwartam di taya. Yahoo! Agsingirak man, Nana Tuyang! Di nakilamangan! Amok nga da ka dita! Agbayad kan! No saan mo akayat nga ipabarangay ka! Na, ipabarangay na kan ubadaong agbayad kan ah. Ay, awan ti kwartak. Ipabarangay da kalatan. Ipabarangay ko ni Nana Tuyang kagawad. Tapay. Ilamlamangan na di utang na kanyak. Paibalod ko aging nga malungswat it pagbaludan. Aguray ka. Tapag tutungtungan tayo anasaya at iji barangay house. Saanan? Ipabalod ko lata na dagos. Tataba daw. Sa dino ti papanam. Dita barangay hulman. Tamapan ko bayadan dagiti utang ni Nana Matuyang. At damanan ka no gayam nang ireklamo kenkwana. Mapanak mo't lang dita barangay haul. Umay kan, aglugan ka ni ti tricycle kaw. Ay, awan ti kwartak kwaraw. Ada discount mau. Awan lat ta kwartak. Ay, kaasi ka mata magmag na, kit no nag-food out. Mala, aglugan kan, libre. Ay, libre. Ay, kataglugan ang aro din ah. Ay, naurnos mo't lang ang di problema kan ni Marituyang kabadong. Uwan maray. Ay, agasam di binayadak nga utang ni Tuyang ka. Imbis ang makatipidak. Saan may? Wun nga rod agasam ngay nga may tanagadumot ti parcel na. Iso aparwara ko ni Tuyang ko maray. Ay, nasaya at mata. Tapno, ada kasarsarita mi kadi maribanang. Sana makiistorya ni Tuyang ko maray. Kung saan may ang makichismes. Ay, kasjay. Anya nga rod ti aramiden na. Tulungan na ngagbangkag. Day tatirumbang aramidin na. Ay, nasaysaya at manen tapno matulungan na ka nga agbirok iti pagbiyagan yaw. Ay, ala tatabadong. Anusam ni Nana Toyang. Kat si kamot Nana Toyang, liklikam ti aggastos iti saan nga importante. Tanarigat ita ti panagyan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Randy Castro. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay ladies and gentlemen,
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tuyang, magkikitam day tay. Ay na. Kwarta day tayo awat mo kanya ka ba daw? Saan labas ta kwarta? Kita mga beng. Na, sagsasangaribo mo day ta. Ay nagadown. Iyawat ko king ka, ha? Ay na. Ay, ada pagpakulot ka. Naglakwak day tayo, itimulak ka na tay. Itad ko king ka. Tapno... Tapnaw. Nagado ka nga ibagbagamon. Iyawa mo lata ka day. Nasken analawag king ka, no anya ti pangusaram iti daytoy a kwarta. Amok no anya ti pangusara. Pagbayad mo day tayo, iti utang mo, iti tersina ni Mari Juanang. Ay, wunan niya. Ay, wun. Sigay, ta inakbayadan adagusan. Jak kayat nga damabati nga utang mo dita, weng. Wun, unay kalaki din na ya. Sigay, tamapan kun bayadan adagaw. Kagawad, ado tinaglakwan ni tata ba dong itimula na anatay? Ay, aya. Kat no siya tinang itulaw, da na pan naglakaw. Ay kat manungay tinaglakwan na. Basta daw, nakita kiti binilang ni tata ba daw? Sagsasangaribo ang nagpuskol ko naman. Ay kat kayap na lang asawan nga umayin agbayan ni Marito yang iti utang da. Sigurado day ta, kagawad. Syaktumat nga raw, ti sarunom nga itulod ita ilay kwarog. Tama pa nakagatang iti lakaw. Ay kat na, ibagam lang no kaanaw. Oy, wan. Ha? Ni Marito yang day mang paypayapay ken ka di ta igit ti karsada. Ay wang, siya ka talaga ti paypayabayan na aw. Ingka kitaan. Tapno maamuam no apay payapayan na ka. Apay na natuyang. Ay, agdamag kapay lang. Kat aglugan nak adita tricycle mau. Sa dino ti pagpaitulodam? Ijay parlawr. Ha? Ijay kanginaan a parlawr. Sa dino nga iti ayan day takang inana parlawr. Unay kamutin ko arog. Di mo amaw ti ayan na. Anya nga iti serbina nga agpaspasada ka. Diyakan mo tas anak mo't nga agpapaparlaur. Basta ijay ilay. Naglugan ka nga rutan, tay tulod kan. Darasem tagpakuluta. Kalpasan na itulod nak ijay kanginaan a restaurant. Puro kang inana. Ay, sa balila at talaga ti adu ti kwartana. Maray, mabalin nga agtugaw dito isang wahanan ti tersinam. Hapya na kami suot ka, Maray. Adda kwartayaw. Ngamsan nyo nga mo ti agbayad iti utang yaw. Ha? Kino'y nikak manituyang ko ti pagbayad na, Maray. Saan ngayon may nagbayad? Napananangay nga raw, kitaging gaita, awan pa'y lahat nga si Mang Pait. Ay, agtugawa man Ay, Maray. saan? Saan ka pa mabalin nga agtugaw? Yay. Agbayad kayo pa'y iti utang yaw. Itata nakapakuluta kaon kwaraw. Itulod nak ijay kanginaan a restaurant. Ha? Siyaksa mo tikat katawaam. Ay, kwa, apay nga na nagpakulot ka na natuyang. Bagay ko man. Talaga saan ko na malapdan ti agkatawa. Sigay, katawaan na. Tasaan ko abayadan ti pamasahe. Ay, saan mo takastahan na natuyang? Mala, itulod na kaon ijay restaurant. Wan, itulod kan. Tanda na ma, ijay kanginginaan ti pangituludam kanya. Wan, ijay kang inginaan. At datan dito'y kanginginaan na restaurant na natuyang. Kanginginaan day tuyan ko araw. Sigurado ka? Wan, dito ito may pangpanganan dagiti babaknang. Dituyak nga ruden amangan ah.
Agbayad ka nga rodin iti pliting ma. Aywan anya. Dandani mo nalipatak. Aha. Oh, at iti pasahig. Tanluan 5 pisos. Plus... Anya plus, awan plus na. Ngayon ang mata na. Kurang mat na ito 15 pisos ng inyawat mo. Kaya't munsa nga ireklamo ka, Ireklamo na kita Kano senior citizen, ada discount ka. Hanggang nagadayo mo tinang ituludakan ka. Agasam man, di ta kang hinginaan a parlor. Kalpasan na, dito'y kang hinginaan a restaurant. Ay, adumat ti discount ko, kwaraw. Malaksid iti senior citizen discount. Anya pa Ay, nalabsak pa yun ti senior citizen. Iso amas dakdakkel kuma at ti discount ko. Anya mo tay. Lugyak mo ta nang ituludkan ka. Ay, kasta unay abusog ko. Dalala! Na, anyang al-alya nga ibagbagam. Yunay kami tay. Kasta mo tintilangam ngay. Nagpakulutak lang, nakigtot kan. Nagpakulot ka. Apay ko na pimintas kaya. Kinulimaat ka, mate. Na, iso da ito, iti uso ita nga style ti buok badong. Kahit timulat ka, mate. Saan mo mangarod na bagay? Maturog ka man langan. Ay, agluto ka pa mo ta. Kunaken ka nabsugak. Nangina a restaurant tinanganak ko naman. Apay, si Kala ang tinang restaurant. Siya ngay, mate. Ada ka mo dito'y balay. Apay, saan ka pa'y magayama na pan nagbayad iti utang mo? Ay kat un-una agpaymot ato'y panagpapintas kaw. Idi pa'y nga arapaap ko ti pumintas. Ay, saan mo mga ibusin di kwarta nga intid cooking ka? Naski na mabayadan dagiti utang mo. Ay, Marikwanang, sino day ta sumunga da kasla? Ngay, nakamamak. Wen nga rod, kunamulan no asino. Dayo siguro day ta. Ay, ibagam abawal ti asino man asumrek dito barangay tayo amang but-butang. Koko Maray! Ay, Marituyang! si kamot ngagpaysaw, Marituyang. Yes! It's me! Ay! Saan da kun anabigbag gapot a piminta sa kanya? Anya, Ay, adaya mo't imbaga may apimintas ka. wen, awa mo imbaga. Umapal kayo lang, tanakapakulot. Na, apay ko mga umapal kami. Amuyo kaday, numano ti imbayad ko day toy apa nagpakulot ka. Ay di mo ibagbaga ti bayad na maray. Ta malagip kaw, asaan ka pa'y nakabayad iti utang mo diti tersinak. Ay, nasaya at taim palagip mo day ta, bayad aday ta. Ay, malagip ko mo't Marituyang. Ada magayam utang mo kanyak, asaan mo pa'y anabayadan. Oh, makitam day ta. Nagado magayam ti utang mo. Ay, sanak pa'y nagbayad! Ay, Maray, saan ka pa'y apumanaw, tagsasarita tayo pa'y? Naglaing agpasikat. Ngamno singiram pumanawan. Kuna namat, asaan ka nung agbayad? Ay, kasano dahitan, Maray? Sana mabalain. Mang panuno ta iti wagas, tapno agbayad di Marituyang. Warog, apay akas lamakasang sangit ka? Talaga makasangsangit ang kantay. Kurang amin tintad ni Nana Tuyang a pliti na. Kasano ako urang? Kat nagadumat ti kwarta na? Pudno nagadaw, ngam nagkuripot matitiplite. Ay, kunamlan asino ang naglastog ang nagpaparlor. Ay? Day tati pakakatawakan day. Imbag ta impalagip mau, tagkatawa ak. Ay, wala. Agkatawa talangan, kwaraw. Diyak to iluglugan ni Nana Tuyang. Ay, rumbang laang. Saan mo nga ilugan? Huwag niya, napabayad ka. Wen, unay kalaki din na ya.
Palpalagip ko lang Sakbay amay mo si kwarta nga intid cooking ka. Nakabayad ak nga rudan. Nukas ta, mabalin kon ti mapanagtugaw, iti tersina ni Mari Kuanan. Ay kat mabalin latamot amapan kaagtugaw, ijay no kayat mo. Mabay na nga rod, no dapay utang mo ijay. Iso ano ko naman nakabayad kan, mapanak taon, nagistambay ijay. Maribanang, labsan ka pa'y dito'y balayaw. Wen, lumabas ka latakad eh. Ay, makitam da ito'y aritos ka. Na, adamot aritos mo nga agpaiso. Ay pustaan ta. Ginatang mo day ta iti 10 pisos ije palengke. Saan ang nagatul day talapayag mo? Oh, nay mo ti pa nagkitkitam kanya kun maray. 10 pisos? Ribaw ti presyo na day tay. Aya, Kita umot nagdakkel ken nagdagsan. na ribo gayam ti presyo day ta. Isumot lagayam nga uray na laguyudan day talapayag mo, maray. Siyempre, balitok gaya maray. Ay kat agbayad ka nga rudan iti utang mo kanyak. Ay, nakon maray! Ay, maray, nanggag mo dyan bagak. Pimanawan. Ay, talaga ano singiram, pumanaw mo't adagaws. Nay, si kamot gayam ti agsagsagawisiw dita sa Juan at Tersina, kabadong. Ay, wun Maray, siyak. Ay, saan ka kumapay lang o may agsagsagawisiw dito'y Tersina? Nay, apay bawal Maray. Madipay lang nga tiriknak. Ni Marituyang, saan pa'y ngay may nagbayad iti utang yaw? Nay, kuna naman ngay may nagbayad. Ay, kaano nagrigat a singiran? Naglaing nga agpasikat, nagrigat a singiran. Ababay na nga ron tiyo may agsagasagawisyo dito Tersinam no kasta. Waraw, ituludnak man ijay ilay. Mapanak man gumatang itinangi na abagkaw. Saan ka na kaya't nga ilugan? Na, siyak pa'y mat nga ado ti kwarta na ti pangibagaam iti kasta. Uray man na do ti kwartam. Saan ka mo't ngagbayad iti husto aplitay? Kaya't munsa mat nga ipakitaken kanumano ti kwartak ditoy Ahap, Lugan kay ti sa balay. Ay, awanon, talagang agluganak iti sa balay. Si kalaeng ayat ti tricycle amabalin ko apagluganan. Apay nga itawan mo't ti mayat amang itulod kanyak ijay ilay. Apay nga awan, kit nagaro ti tricycle ita paradaan. Di da nga rod kayat nga itulawd. Ni kwarog ngay. Dayta kaanakan ni Kapitan ti kang runaan asaan amayat amang itulod kanyak. Apay sa di naman nanayang amin ti papanam. Kunak mo't amapanak ijay ilay. Anya ti mapan mo aramiden ijay. Ay, nauma akon dito'y kulot abukaw. Mapan ko kumaipaunnak. Ay umay katuyang. Adda papananta. Sa dinaw, di mo ko na nakaduan nak amapan agpaunat iti buok kaw. Basta sumurot ka kanyak. Ala, hintay. Ay, nagbiit ang nagwaras dito barangay tayo. Nga uray adu ti kwarta ni Marituyang. Tawaran na ti plete na. Ay, huwan nga ron, Maray. Kasta ti sarsaritaan dagiti chismosa. Ay, saan nga men akayat nga ilugan ni Kwarog. Tapirmi mo ti panang tawar na iti plete na. Sapay nagngina ti gasolina itamaray. Ay, wan. Nakabayad nga tan ni Marituyang iti utang na ka ni Marikwanang. Ay, sapay ko ba? Adan tupay na utang kanyak ni Marituyang. Ngam aging gaita, di na pa'y nabayadan. Amo na nga ta. Nga iso ti pag-iistoryaan dagiti kabaranggayan tayo. Wen nga roda. Ngam, awam mabibiyang na. Oray iso ti pagsasarita dagiti tattao. Ngamain, nairuamay. Na, apa
Apay adito'y matirsina ni Marikwan ang tinagturungan ta ba daw? Panawin na, tapno agbayad ka iti utang mo. Kunak man no kadwaan nak ijay ilay. Mapanak pa'y kumagumatang iti baro abistida. Ay, agbayad ka pa'y. Nangag ko dya imbagam, kabadong. Iso nga agbayad kan Marituyang. Dayto'y tumangamin abadong. Nabayagan ti utang yaw kanyak. Ngam di kay malagbayad. Kusko silapan kayo pa yan. Ay ngam, saan ka latta mo tamakadlaw, Marituyang? Siya, madlaw ko maray. Nagsakit, ti kusilap mo. Kasla ita. Agkuskusilap ka man ay. Madlaw mo, tuyan. Day tuyan ti kasasakitan ako silap ko. Ay, nagsakitan ngagpaisaw. Ure mula yung tingig mo tin maray. No di pa'y lamakarik na ni Marituyang. Ay, jak la amaw. Wunan! Agbayad ak man langan. Yakla kaya timakuskos sila pa nakasta. Ada pa'y tuloy na day tako silap ka, Maray. Rugi pa'y laday ta. Nasaksakit pa'y ano ituloy ka. Misungaro da saan mo nga ituloy tagbayad akaw. Mano amin ay adya utang ka. Mala, kwintaam nga rudin. Saan kan nga ako sila? Kasta ati mayata ko, Maray. Aguray ta kwinta akuan. 4 plus 2 carry 1 divided by 8 equals 12 minus 1. Apay, marikwana nga wala kay kalkulator mo editan. Partakan mo ta. Ang mga no agbabawi ni tuyan kung agbayad. Equals 1,000 plus 3,000. Di utang yaw. Ala, agbayad kayo. Ay, nanatoyang. Sakbayag astusam ti kwarta. Agbayad ka pa'y nga umuna iti utang mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Randy Castro. Sound effects Jun Red. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami. Iting kayo, ladies and gentlemen. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maturog ni uncle mo niya. Wala. Napuyatan nga, main. Panayon mo tama. Maturog. Makaturturog gayam. Payadamdamagam. Makitkitam na ito'y nakabulsa kanya. Arak mo't na ita. Agpatpat nagkami manay nga agiinom di talawd. Guaraw. At danto man ang nagdidinano gain. Ay kagagangay na. Mabalin kayo nga agiinaw. Ngam saan kayo kumanga agaapa. Dahil tatijak masiguradaw. Guaraw. Binilin na kami ni Uncle Kaw. Ano timbilin na? Sigurado ka nung awan agaapa. Nang nangrunay tirabi eh. No kaya't mau, umay ka, takaduan na kami nga agiinom. Ay, saan ang tataba daw? Ung tanak ni Uncle Kaw. Apay, mabutin ka. Kahit nakaturog mita ka na yan. Nakaturog di may sa amatana. Ngam nakamulagat di may sa. Agsipsipot latta. Ay, diyak mamatay. At ay magkasta. Umay kakiday. Anday, ayan nga ni Uncle Kaw. Ay na, mangan kalatan, ta nakaturog pailaang. Nakaturog iti pimanawak. Aging gaita, nakaturog pa ilaang. Ay kat mariing, numarik na nan, tibisin na. Sa bagay, mawatak ni Uncle Kaw, tanabannaw. Ay, asin numat gamin ti saan amabannog, iti kastoy a klase ti idadauluan na a barangay. Mga anak ko nantay. Tamapan kami manan agronda kadag iti tanod Kaw. Sigurado nga dumanin tinabartag nga gaapa. Chip! At agdidin nanog ijelaw do. Inanawang kuma Ay, saan damot apanawa, Chip? Sino dagit ang agdidin nanaw? Datata ba daw?
Nagrigat nga nawaan. Nagpigsa. Agiwalain. Ingka nawaan na. Tas ikati kabuting na. Sige, mapana ki jay. Kunamlan na, sino kayo? Tumaray kayo mo ilagayam. Takrot kayo. Tataba daw. Oy, kalaban! Kalaban! Ay, sana kakalaban. Siyak ni Kwaraw. Ay, lumaban ka! Ay, sana ka lumaban. Kaya mo, taglaban ta. Sana nga rin kalaban ko na. Agsarita talay. May nagbalin na kalaban ka. Isuwag laban ta. Umayak la ganawa. Sino ti anawaim? Kung na di ka dua katanaw, da makiap pakakanaw. Umay nakanawain na. Uwin nga raw, di sungay mayak. Kung nakmata na dakas ti makiap apa. Ta sino ka amang diktar kanyak? Siyak nga rin ti chiptanaw, da rumbang amang mintinar itilinak kan kapya. Sana ka mabutangkin ka. Isarding mo man ti makiap apa, tataba daw. Tapos nga sarding ko kay. Ay, di naman surwan si kakwarag. Nagawit ka nga raw da, hintay ka maturaw. Pagawidin na kideng, kaya't ko pa nga rin tiag wala-wala. Gusto nga raw da. Kagawad, asino dyan nagpuka-puka with dirabi eh. Jack nakaturog. Ay, nanggagmumot gayam. Permi at tinataulan dagiti aso me. Ay, bayam, ta, damaga ka ni Chip Kwalog no asino day ta nagpuka-pukaw. Mano arabiin akas ta kagawad. Jack mo't ko magreklamo. Rinabiin mo't ton. Apay, saan nga ta amang mangag ni Kapitan? Kasano amang ngagnakat nakaturog maut. Makaturog lat ta. Oray no dagpuka-pukaw. Ala, bayam, ta ibaga ka ni Kwarog. Kagawad, amamom ka din no asino day dyan nga agpuka-pukaw? Ay, Jack Amaw, isungarod adamaga ka ni Kwarog. Ibagbagada akatatalnaan day ti abarangay. Ngam, saan samot itan? Napuyat kami ang nagrunday di rabi ay kagawad. Talaga ka day ngagrunrunda kayo kadagiti tanod mo. Una, rinabi kami nga grunrunda, ta iso tibilin ni Uncle Kaw. No kasta, amom no asino ginagwala idirabi ay. Nitatabadong tinagwala. Ay, isugayam. Apay ang nagwala. Kas dyan namit numabartak. Nagiinom damanan. Saan nga ruda pa anawa? Ado aka baranggayan ti madisturbo ti turog na. Imbagak nga rud kan kwa na dayta. Kat, hanya nga iti sungbat na. Awan ka no ti kabutang na. Ay, nagturad matan no kasta. Ay, saan ang mabalin nga agnanayon akastoy ter aramidan na. Ay, iso anas ka na pagbagaan ni Kapitan. Maray, apay ngay nga ta nga ijamatan balasiw ti pagpagnaan ni Marituyang. Mabain siguro. Kita man ni dayjay nay katlingling-dan na tirupa na itipayang. Apay ngay amabain. Kajay ar-aramidan ni kabadong Ti panagwala-wala na. Iso amabain. Ay, talaga gayam ani pari ba dong tagwalwala iti rabi eh. Wan maray. Iso ti ko na ni Kwarog. Iso amabain ni Marituyang iti ar-aramidan ni Badong na. Ay na, ura asino mat no kasta ti asawam, talaga amabain ka. Apay nga ta, Maray. Apay nga ta, akas jay ti ar-aramidan ni pari Badong. Kasta na mo da talaga. Permi mat nga awan babain nan. Nay, dayjay ni lumabas man ni Marituyang. Ngam, ijay mo't balasiw tinagnan na. Ay, aguray man ta ayabak. Marituyang! Ay, Maray! Apay nga ay aditamutan balasiw ti pagpagnaam. Nay, kasurutan ka mo, Maray. Ay! Marituyang! Ay! Tumalyaw ka mo't Maray! Marituyang! Mabain ako kumaray! Da kayo lang ti agistorya! Ay, Marituyang! Agmirmirienda kami! Umay kakit din! Mabain na lata! Apay, di mo kaya ti makimerienda? Ay, adapay ayan na batay. Nya Iso sige, agmerienda tayaw. Ala, umayak man garod makimerienda. Wen, Maray!
Ay na, Maray, madamag mi man. Apay, amabain ka kada kamay? Ay, kwa ngamin, Maray. Anya ti rumbang apagbain na, Maray. Ako kumari tayo Ngun nga rod Ibagam no anya ti pagbainam. Ningarod badong ko. Agwala-wala iti rabi ay. Kat ado aka aruba ti agrik-reklamaw. Ay, word, Maray. Pudno day ta. May sak di taan nga agreklamaw. Jakpay mo't ngamin nangag. Apay, talaga anapig sa aya. Wala, Maray. Kas lamang karkarit latamot. Ay, jak amunoan niya ti rumbang nga aramido. Mababain akong apermay ko kumaray. Na. Mabain ka apermi ako na, Maray. Ngam insupot mo mo't amin day tanabati atin apay. Ay kwa. Imbagla meriendaan ni badong ka, Maray. Na, insupot mo mat amin ang Maray. Ay, talaga kayam ama nagbabain ka. Badong! Badong! Ayan, Mau! Nakaidak! Kita man, oray arte ka, ken kanayon ka nga agwala, inyalaan kalata iti tinapay a meriendaem. Ay katuwa na, dungdungon na gayam. Iso nga isardeng mun ti aginom, ken agwala iti rabi ay. Way, ni sardeng kaon. Kasta tapno saan akon amabain kadagiti tattao, nang rona kadagiti kukumaray. Itimplahan na nga raw, diti kapay, kapag isawsawa na ito tinapay. Sigay, ngam na jay saritaan ta, isardeng mun ti aginom, ken... Way, ningkan, tagadupay lasaw. Ningkan, ta makakapkapi akaw. Anya tinagsaritaan nyo kani Uncle Mau, kwarog? Baga na anaskin ka no, mapasardeng minitataba daw nga agwala. Kan agpukka-pukkaw iti rabi eh. Ked, anya nga iti insong bat Mau? Wain ko na ka. Ang antay. Diyak amaw. No kasanumi apagsardengan ni tataba dong iti kastang haramid na. Apay, kabuteng nyo ayan ni pari ba daw? Ay, saan mo ta? Apay kumakabutang mingay. Anya pa'y ngay ti ko na ni Uncle Mau. Imbaga na naturida ka now. Apay, pudno aya, asaan ka anaturad? No isuti ko na nakatuan Aya, ay kuna ni Uncle Mau. Saan ka kanumat anaturad? Ay, awan no saan ka anaturad. Talaga asaan nyo ang mapasardeng ni pari badong nga agwala-wala ken agpukka-pukkaw iti rabi eh. Apay masapul ang naturid antay. Wen nasken anaturad ka, kwarog. Tapno mapasardeng mo dagiti aggulgulaw. Sino tinaturad? Hoy, siga! Naturad ka! Siya, Katuwa na! Siga! Siga tanod! sana ka naturag. Nagkunamot kan ka naturadak. Unang manno ko na da basta tanod naturad. Ay, agul-ulbod dyan ang ibagakan ka, tataba daw. Agbirbiro ka kay, titi naturad na kalaban ka. Jay kayat na nga pinatay kami. Ay, ingkagbiro ki jay. Siga ngay! Sana ka rin ang naturag. Kan jakpay kay timatay. O may kagiday, taday. Makadandano kak manay. Ay sus, imustranan ti bumukseng. O may ka na! Aguray ka dito, itata. Tama pan ko yaban ni Chip Warog. Darasayim, taday. Kaya't kaunti dumanaw. Chip Warog, Aw, apay. agner-nervyosa ka pirme. Tani tata ba daw? Aghamhamon manin iti gulaw. Kat kunak sa anak na naturad. Anya? Kunak kasi ka tinaturad. Naglukukan? Apay asyak timbagam? Kat asino nga itibagak ka naturad? Si kang arot ti Chip tanod me. Di si kanti sumango kini tata ba daw? Ay, nagrigat ang tikas tawi. Mapasubo man ang dataaw.
Umasidegan na dagit tinaturay. Siya tinaturay. Kuwarag, naturad ka? Wala na. Anyapay nga raw. Napasubo akaon. Ang amsak ti amain. Kasarita ka pa'y nga umuna. Anas kan nga isardeng maun ti agpukka-pukkaw ka nagwala. Yak kayat. Laban ti kayat ka. Pinatayan. So, umasidag ka nito. Kwa, Jesus, layatan na ko ni Tidanaog. Sige na, dumano ka na. Nagbayagay. Sa bagay, kunamot ni Uncle Kwa naturida. Kahit na si Danog, Mau. Ayun na yan. Baka pakatawa ka, Mike Kwarag. Sabay nga, saan namot anarik na Tidanog ka, oh? Siyak mo ti tati dumanaw. Tamaraman ang Tidanog tilakay. Ay, aguray ka ata tabadaong. Mabit lang. Sabi apagurayan na. Kit makadandanog ako. Ay, nalisya ka. Nalaingak gaya ma. Wine, nalaingak, naturidak. Siyak, timang ibagbaga. Iso, narik na ng Tidanog ka. Naturidak gaya ma talaga. Ay, kaya't mo tapasaron ma. Ay, gusto mo na. Ay, agawin ako ang kwaraw. Nagsakit gayam Tidanog, Mau. Nagpiksa. Badong, kunak man numapan ka manen makiinom, kat agwala, kan agpukaw ka manen inton rabi ay. Nagkunamaking ka. Apay ngay abakbaklayem mo day taaradom. Mapanang arod ijay bangkag. Delikado ni kwaraw. Nagturay kan nadagsay na talaga Tidanog na. Adamo gayam kabutang mau. Lapsan ka pa'y kwaraw. Papanam, tatabataw. Ijay man bangkag. Awanan ti agi inaw. Ay, sanay. Diyak kaya tayo ti aginaw. Nakaringgaya man ni Uncle Kao. Unak no nakaturog pa ilaeng. Nakariingain. Inton rabi ay, iso ti kadwa nga grunda. Ay, wine. Nasking nga grunda kayan. Taado dagiti naluluko amang martag. Saan ka kadi amay sa kadakwada? Ay, sanay kwaraw. Good boy alakaya kaon, kwaraw. Very good, good boy, alakay. Ay, tatabadong, di ka agin tuturad. Taday ta ti pakaisagmakam. Liklikam ngamin ti uminom iti aran. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rep. May sapay asagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.